Muraho neza bakunzi No bacu battery. turabashuje Please aho charge. muherereye uyu munsi dufite tena umutumirwa tugize amahirwe kubona umutumirwa tugiye kuganira akaganiro gatoya k'iminota Power makumyabiri aho off. ngaho urareba hari ubwo abantu Low bashobora battery. kwibwira Please yuko charge. ari igitutu koroneli nanga amaze gusohora itangazo rivuga ngo bagomba kuva muri uvira ngo bitewe n'igitutu cya amerika ubundi ntabwo ari igitutu cya amerika niko abantu babivuga nuko binameze ariko ubundi muri usubiye mu gikaruka ukareba neza ni amaraso y'imyaka 30 amaze igihe ameneka amenwa na fpr mu buryo nabo n'amahanga nayo adashobora kujera icyo kintu kubera kuko na yesu yabwiye nakumbuka enzi za kale alimwambia Kaini akamwambia damu ya ndugu yake inanililia. Aya ni amaraso y'abanyekongo ari kurira mu buryo bashobora no kuva no muri no mu turiya duce twose bitogukanga na turiya duce bafashe ubona babivuyemo si n'icyo gusa na shefu abariho perezida Kagame anafikishwa mahakamani agashikizwa urukiko mpuzamahanga ariyo maraso ararira. waza umbwire ku bibazo by'iwacu uretse uwo mugabo ntavuga waza umbwire ibibazo byo muri Kongo. Ntabwo tuvuga ibibazo byo muri Kongo twebwe nk'abanyekongo tuzi ko twatewe n'igihugu cy'u Rwanda igisirikare cy'Rwanda ni igisirikare cya RDF M23 ni umutaka RDF yishamo urashaka ngo tuvuge ibindi bintu dusigamo cyangwa turomba kuyukuri tugomba kubwira abantu bakurikira ikiganiro ukuri niyo mpamvu rero abantu bazi ukuri niyo mpamvu badakira. Koroneli nanga hari ijambo avuze ndavuga ati se iri jambo avuze aravuze ati hari igihe tuva ahantu abantu rero babandi urabona ko buvira abantu baraserebuye abaturage baje mu mihanda bishimira M23 ati hari igihe tuva ahantu bikaba ngombwa ko leta cyangwa se n'abazarendo nabo bafatikanyije bose bakaza bakaba bakura bakaba bakwihorera ku batwishimiye ati rero icyo kintu nimugikora muzaba mukoze ikosa rikomeye cyane urabona ko
hari abantu bashobora kugira ibyago kubera celebration hari indirimbo Uvira Tombe mu banyamurenge barayiririmbye hirya no hino, yewe twarayishimiye hirya no hino. Urabona iyi celebration yacu imeze ite? Urabona ko ari abantu babigiriramo risike? Si lazima kukiongea kwa sababu icyo si ikibazo umuntu yasubiza, kuko hari bimureba ugaseka gusa. Areba abanyamurenge bo uzi ukuntu uzi ibintu bazabita ibikenyeri. Urabizi ibikenyeri mu Rwanda bazabita ngo ni ibikenyeri? Yabisobanurire wowe. Ibikenyeri na hahinze amasaka, bagatema bya bintu byavuye mu masaka bakaja kubicana mu munani mu buryo bwo guteka nk'ibintu. Mushobora kuzana ibikenyeri byuzuye imodoka, ariko mu minota 5 ugasanga kera zahose ntibishobora ntibishobora bishimbo. Ni ukuvuga ngo twebwe bene wacu bo ikintu bakora gusa baraserebura intsinzi itaraba. Icyo ni kimwe, iryo ni ikosa rya mbere. Icya kabiri, bagendera mu kigari bagakoresha amarangamutima, akabakoresha mu mafuti. Icya gatatu, noneho kinashekeje cyane, bafata ya marangamutima yabo noneho bakayashyira mu Mana, noneho ukazugira ngo Imana ni se wabo cyangwa ni nyirakuru cyangwa ni musaza wabo. Ariko umuntu ureba kure waje kubitegereza neza ugasanga bafite ubunebwe bw'imitekerereze. Ni ukuvuga ngo rero iyo uvuga ngo igihugu cyawe ukivugiriza induru, nta mukirisitu, nta munyabwenge, nta muntu wakandagiye mu ishuri ushobora guhaguruka ngo avugirize igihugu ciwe induru. Igihugu bagiha agaciro nk'umubyeyi. Nta muntu wavugiriza umubyeyi induru mu gihe umubyeyi wiwe nubwo yanakora n'ikosa, ariko ntiwovuga ngo mureke tutwike mwace kinuke. Ibyo ngibyo bikorwa n'umuntu ufite ubunebwe bw'imitekerereze. Kandi ariko abanyamurenge turarengana muri Congo, sinzi impamvu wowe ushobora kubidefanda. Nimba abantu kugera aho bakora revolution, nuko none se tuzicwe paka kugeza gihe ko wumva ko wowe utabyumva gutyo? Icya kabiri, urabona ko iyi revolution nta resire cyangwa se resite dushobora kuba twabona. Subiramo, ntabwo numvishe neza. Kubera ko njye ntekereje ikintu gihari, nimba bavuye Buvira, bavuye Buvira ku bwumvikane bwa Amerika, ariko basaba na gahenge. None urabona iyi revolution nta resite ifite. Iyo revolution nta kintu gihari. Icyo bene wacu bakora ni ugushyigikira rwa rwango babashyiramo rwo kwanga bene wabo, agakosa kose bakakabyaza umusaruro. Ejo nibirangira batangiye kubabwira ngo nyinyi ni Rwanda, hanyuma mutangiye kuba ngo banatubagua. None se nimba muhagararanye n'u Rwanda rwarutera igihugu, mugaserebura, mukigira ibitangaza, mukereka abandi kuko iba ari abanyamakosa, kandi mwitwa ngo muri abakongomani mwese, icyo murema aho ngaho ni iki? Ni urwango, kandi no kwerekana nyine ko ayo mazuru yanyu ariyo mugenderaho. Njye mbona ko Amerika ishobora kuba kwa kuri Trump yavuze, aravuga ati byanze bikunze nzajya gufata ayo mabuye muri Congo bayampaye. Arabivuga ati bayampaye. Nkabona ko rero
icyo yakurikije ari uko nyine n'ayo mabuye ko ntazi amateka cyangwa se n'ivangurwa dukorerwa, icyo ashaka ni amabuye gusa. none se nimba ashaka amabuye arashaka amabuye y'abantu bamwe abandi bakagira yabo. Ivangura dukorerwa durikorerwa Ivangurwa dukorerwa ivangura dukorerwa rirahari rwose. Si ivangura gusa, n'abantu barapfa, abantu bakicana, abantu bakarya abandi. Izuba bihakana rwose abayigiza nkana. Ivangura rirahari, ariko si ryo vangura riterwa nande. Ninde iryo vangura, ninde urizana, ninde uzana iryo vangura atari ba bandi bahagararanye nabo. Izana ivangura mu baturage. None wowe uko muza muvanga ibintu wambwira ngo atari abarya bakamize barariwe, none urambwira ngo ni FPR ariko ibwira abantu ngo ntibarya abandi ba Kabongo iwacu Murenge abaturanyi baradusenyeye. Bariya bariye Kaminzobe n'abamayimayi n'ababembe bari agenti y'u Rwanda ya Kutumba ntiyagaragaraga i Rwanda buri munsi. Irasi muri zone ya Fizi iyobowe na ya Kutumba, kandi babikoze kugira ngo bareme urwango, berekane ko bariya n'amadayimoni. Ibyo bakoze ntawe ubishyigikiye, ni ubunyamaswa, kandi bagomba gushyikirizwa ubutabera. Ariko ababibabwira no kugera kuri urwo rwego ni FPR, leta y'u Rwanda. Reka nkwibarize, ngewe sinashaka ko njyana mu bintu by'u Rwanda, ndashaka ngo tubaze kwiba, kuko mwebwe mu Abanyamulenge muri abantu bazima, mufite ubwenge, muzi imikorere yanyu, muzi ko namwe mumaze kugenda mu mahanga. Iyo ubona politike yacu Abanyamulenge hamaze kuzamo ivangura rimuryo no mu magurupe, bamwe ngo ni abanzi b'ubwoko, abandi ngo si abanzi b'ubwoko, ubwo kandi twese tuzi ko turi Abanyamulenge, tuva ahantu hamwe. Waba uri umwanzi w'ubwoko ntawe uzagukuraho ubunyamulenge, ariko ukabona bamwe babyegereje umutima cyane mu buryo bamwe bamaze kubagira abanzi b'ubwoko, kandi twese dufite ikibazo kimwe. Ubu ni impamvu ari izihe? Reka nkubwire ku kibazo cy'Abanyamulenge, kandi ntusubire kukimbazaho, nakikubwiyeho inshuro nyinshi. Si Abanyamulenge bose, ariko majorite bafite ikintu cyitwa ubunebwe bw'imitekerereze, uzayifu wa fikra. Ibyo nabigusubiriyemo inshuro nyinshi, sinzi ko tuzoba tugisubiramo. Nyamwinshi bafise ubunebwe bw'imitekerereze, bagendera ku marangamutima, ntibakora analize. Ubundi abantu bakandagiye mu ishuri, ubundi abantu bafise intimba n'agahinda baza bayoborwa n'ibyababayeho. Icya mbere bakora, baricara bagakora investigation, bakicara bagakora iperereza. Ninde mwanzi wacu, ninde mwanzi w'igihugu? Ariko gusa umuntu akaza akababesha ngo muhagarare, ije kubazanira agakiza. Wahindukira gutya wareba ngo isura yawe isa n'iyawe, ukamuvuga ngo muri iyi sura harimo agakiza, kandi ari inzoka yiyoberanye. So mu gihe bataratahura icyo kintu, ibyo bintu tubikubira mu bunebwe bw'imitekerereze. Ariko si bose, abakeya nibo bamaze gutahura umwanzi ninde w'Umunyamulenge. Umwanzi w'igihugu cya Kongo ninde? Ni serikali ya Rwanda pamoja na jeshi lao la RDF. Ukabona rero twebwe ubu ngubu rero mureke kudusubiza mu mateka, seretse urubyiruko rw'ubu ngubu cyangwa se genzi b'ubu ngubu. Niki ngewe uriya nkunda, niki cyatuma Abanyamulenge n'Abakongomani, ariko birasa nkaho deja bitewe n'iki kibazo cyabayeho, njye mbona ko wenda abandi Bakongomani noneho bazatugira nkaho turi ibyitso by'igihugu. Apana, si ibyitso gusa. Iki kintu gishobora gutwara amajenerasiyo.
kubera ko mwebwe muri abanyekongo ariko amafuti tugenda kuja guhagarana n'abantu bateye igihugu kandi batubesha kuko dusa nabo kandi uru rwango rwo kuvuga ngo ariko ntawe udafashwa muragwa hari ikintu ugomba kumenya neza, revolisiyo zose zirafashwa. Ni ukuvuga ngo njyewe abanyamurenge sintekereza ko ubu ngubu aribwo bagombaga kuva muri leta. Kuva na kera akarengane kabo karazwi, karahari, ntawe utakazi. None haramutse hari abaje, nubwo bidashobora gusakisida cyangwa se bikagira gute, haramutse hari abaje bakavuga ati mureke abanyamurenge, mureke baratatse kuko tw'abanyamurenge twaratatse papa, nawe urabizi, twaranyazwe, twagizwe abakene. Kubaze revolisiyo niki? Revolisiyo ikorwa gute? Revolisiyo ikorwa n'abaturage bitewe n'imiyoborere y'igihugu, bagakuraho ubutegetsi. Reka nkubwire ikintu bro, reka nkubwire ikintu mpora nkubwira ikintu cyose, nkubwira bene wacu nyamwinshi bayoborwa n'amarangamutima. Nta bantu bakosora igihugu cyangwa bazana agateka bagendera ku marangamutima. Narakubwiye ngo muri politike habamo mpanguhe, urampa ishati nguhe ipantaro, twese twambare tuberwe, ndaguha umutsima w'imboga twese turye duhage. Ariko rero kugendera mu kigari cy'abantu ku nyungu zabo ngo iyo ni revolisiyo. Revolisiyo tumaze imyaka 30 ngo haba turi muri za revolisiyo zahe, kugendera ku marangamutima ngo muri abatutsi unafiki mkubwa sana. None izo bintu ntabwo iyo ari zo za revolisiyo. Kandi dusubira mu mateka, gusubira mu mateka. Kankubaza akabazo kamwe, amateka siyo nkeneye. Reka ngusubize mu mateka kubwira revolisiyo iyo ariyo. Ija hakurya mu baturanyi b'Abagande, FPR itangira ifasha bari Abagande gukuraho ubutegetsi, barabafashije. Abagande barabafasha, bakubwira ko bamaraga gufata ibice byo mu Ruhengeri cyangwa ahantu, Abagande bakaza bakabwira ngo murakora bigutya, ibi bintu biragenda gutya, uyarajanga utagenda gutya. Ibyo wabonye bibaho? Bafataga ahantu Abanyarwanda bakahafata bakadirije nk'Abanyarwanda nubwo basapotingwa n'ikindi gihugu. Ariko mwebwe bafata iwanyu hariya bariya bananga na banani kuriya n'iza remote gusa, babakubita inkonji kandi bakazakubita inkonji n'amakapiteni n'amasuriyetena. Ukibaza iyi ni revolisiyo? Wacha umwege. None okay, ku giti cyane ntabwo nifuza ko aba bantu bagombaga gusubira inyuma, kubera ko deja gusubira inyuma kwabo ni ibyago by'abaturage, kuko bakongomani ndabazi, twarabanye turavukana. Mbona ko bishobora kuzana ibyago byinshi ku bakongomani. Wenda nikwambie ndugu, ni lazima warudi nyuma na sio kurudi nyuma. Wale wote ambao wamechocheza chuki na ubaguzi na kumwanga damu isiyo na hatia ni lazima wafikishwe mahakamani. Ni lazima mkondo ufanye kazi yao. Ntabwo ari ukuvuga ngo bagomba gusubira inyuma. N'aba bakuru, aba viongozi bose bagomba gushikirizwa inkiko bakabiryozwa. Ari amaraso y'abanyekongo ameneka kubw'inyungu z'abandi, zitari inyungu z'abakongomani. Hiyo ni usaliti mnafiki mkubwa sana. Ariko uko ubibona twebwe siko tubibona. Ibyo ni ibitekerezo byawe, si by'abantu bose. Twebwe tuvugira ubusugire bw'igihugu, ntituvugira ngo nibi byo kuvuga ngo bene wacu si lazima. Ariko icyambere cyahabaye kibi n'amahanga yirengagije, ibihugu bikomeye byirengagije, si inshuro ya mbere, si inshuro ya kabiri, si inshuro ya gatatu. Serikali ya Rwanda pamoja na jeshi lao la RDF wamevuka mipaka bila kuheshimu taratibu za kimataifa, baviola mipaka. Nubwo ibindi bibazo byakomeje kuba bibe, abantu bagapfa, iyi ntambara yabaye mu gihugu habamwe amakosa menshi. Ariko the first one, icyambere cyabaye habayeho kuviola imipaka. Iyo uviola imipaka mu buryo butemewe n'amategeko, icyo gihugu kigomba kubiryozwa. Ariko mahanga arazirengagiza. Huyu ni wakati ni lazima Kagame ajue kama amaraso y'abanyekongo ari kurira kandi atagomba kuyasimbuka.
So Muragwa urakoze cyane, hari kara kaganiro gato twari twihaye. Ya murakoze namwe, bila shaka igihe cyose muzadukenera tuzaganira. Ya reka turebe icyo twifuza ni amahoro muri Congo. Urakoze bro. Yeah. Guys, murumva rero ibyo ni ibitekerezo bitandukanye, gusa aya ni amahirwe, n'ayo makuru ahari, ni breaking news yo muri kino gitondo. Murakoze, Imana ikomeze ibaturindire, tuzakomeza duhuze ibitekerezo bitandukanye. Asante sana.